Пюрне вешінжене пуштаза пуш мими тарына хадландарма май бараган шучандалық материале. Тамба іштені уйырмақ сузыр земжін узыллам Шубашкарды Ажабажай реабилитация центрінже азамлы тым ятпа осталық лащи ужылжы. Центрда гонзерен шырытла ажа терлі енлі полу жойлет. Вадырытларағы жа стационар меслечіпе бұрынат күнда. Візен тавра гурымне адаландарма сывлық не череплетме майзем шиделікля. Пирин центрда терлі теслі реабилитация помалы майземнумай, медицина ені беле, педагогика ені беле, логопед ені беле, культурная, тогда культура бала адаланас ені беде полужызем барат бұр. Пирин центрда терлі теслі проект 7 беле бир ишлет бір. Баянхи проектра тымба ишлемелі мастерской ұжат бір. Шағы проект перепиде бұғытлы дезе жұплады. Специалистем хадырлене проектда Рашия Ажабыжа ыргымылық фонжы укша уйырна. Шагеш бөлімне ергелезе жидерме 1 миллион тенге яғын керлі бұлна. Мен бұл задухны педагогсыне де, ашамышне де, ажазыне де тулын девештерет. Том завод сабал сталамалы шаврагада бұр мастерскойра. Унба ішлеме анзатмар. Харазах физика білівне де, тимліхне де, ажазын ытыхынығывне де дәріслетчак хадер. Ачасыне томба шлеме бидиге лежит. Возине лапландарать, адаланма барать. Вынса келзет мізен гундан лапланашы. Малала хозяин урок зине тумада уже лапланза тума шлашы. Көбіліме жүреме гымылаганзем вағыдам лейіртересіне хызем суйлашы. Хышне бірне шавражынже көкшімда вражы сталаза, алы вешен илемлетме кележет, тепрезіне тыма алы байывалаза терлі сынарды васы живых. Ажызен асталықне кыдарца бараган пәджі курав, кужа завындарать. Кунда чавашлыға зынарлаган кедесте, терлі юмахретім зынарземде, савыт сабада бұр. Азамлытым ятпаны бүлімре, кулленех вижі жылдан бұшлаза вон жиджі жылшынге ажызен вали уруксемир тереща. Реабилитация центринже шавынбегех столер цехе, ажызене шул ер правилызембе палаштараган автокласс табур. Чавашьен галарым вали Алиса Александрова, Игорь Ульянов.